Malo je filozofa u povijesti doživjela tako sistematsko iskrivljavanje svoje misli kao Friedrich Nietzsche. Sam Nietzsche prezirao je antisemitizam, rugao se njemačkom nacionalizmu i državu je opisivao kao najhladnije čudovište. Unatoč tome, fašistički i nacistički režim 30. i 40. godina prošlog stoljeća pretvorio njegovu filozofiju i ideološki arsenal za ciljeve koji su bili upravo suprotni onome što je on zastupao. Na više ključnih mjesta autentična Nietzscheova misao bila je sistematski izokrenuta i ugurana u matricu fašističke i nacističke propagande. Nietzscheov pojam volje za moć jedna je od najdubljih točaka nerazumijevanja. U knjigama kao što je S one strane dobra i zla, on volju za moć opisuje kao temeljno načelo života, ne kao poziv na političko osvajanje i dominaciju, nego kao princip oblikovanja, samoprevladavanja i stvaranja. Volja za moć kod Nietzschea je ontološko i estetsko načelo. Ono opisuje kako život stalno teži širenju, kreativnosti i nadilaženju samoga sebe. Fašistički teoretičari poput Alfreda Boimlera taj složeni filozofski pojam pretvorili su u grubi prirodni zakon agresije, prema kojem najsnažniji jednostavno vladaju slabima. Ono što je kod Nietzschea bilo pitanje unutarnjeg rasta i kreativnog potencijala pretvoreno je u vanjski politički imperativ sile. Ontološko načelo postalo je program dominacije. Kad Zaratustra govori da čovjek nešto što treba nadvladati i da je nadčovjek smisao zemlje, on ne opisuje gotovu rasu ili tip, nego proces. Riječ je o samoprevladavanju, o pedagoškim egzistencijalnom projektu. Čovjek je biće koje može nadići samo sebe kroz kulturu, kroz kreativnost, disciplinu, kroz stalno preispitivanje svojih vrijednosti. Nadčovjek nije biološka činjenica, nego zadatak i mogućnost. Alfred Rosenberg u dijelu Mit 20. stoljeća taj otvoreni procesni ideal pretvara u zatvorenu rasnu esenciju. Nadčovjek postaje arijevski tip koji je navodno biološki predodređen za vladanje. Proces koji se kod Nietzschea ostvaruje kroz rad na sebi, kulturu i način života pretvoren je u nešto što se jednostavno nasljeđuje kroz krv. U genealogiji morala Nietzsche uvodi sliku plave zvijeri kako bi opisao drevne plemenske impulse i plemenite ratničke slojeve u različitim povijesnim zajednicama, uključujući i neevropske kulture. To je njemu genealoška metafora, a ne rasna teorija. On je i sam naglašava da se to ne odnosi posebno na moderne Nijemce. Nacistička propaganda, osobito Rosenbergova, pretvara tu metaforu u priču o nordijskoj krvi i u poziv na osvajanje. Kroz takvu perspektivu genealoška slika postaje rasna doktrina. Povijesna obzervacija pretvara se u nacionalnu mitologiju. Nietzscheova distanca prema modernim Nijemcima jednostavno nestaje iz kadra. Jedna od najciničnijih iskrivljenja tiče se Nietzscheovog odnosa prema antisemitizmu. U knjizi Ljudsko odviše ljudsko on polemizira sa takozvanim židovskim pitanjem i pokazuje da je demonizacija Židova proizvod novonastalih nacionalnih država, a ne nekog vječnog neprijatelja. Naglašava energiju, inteligenciju i kulturni doprinos židovskog naroda i podsjeća na filozofa poput Spinoze kao na vrhunske primjere europske misli. U pismima iz kasnih 80. godina 19. stoljeća on prekida odnose sa sestrom Elizabeth zbog njezinog angažmana u antisemitskom projektu u Paragvaju. Piše joj da mu je stvar časti ostati potpuno čist i nedvosmislen u odnosu prema antisemitizmu. I to tako da mu se otvoreno suprotstavlja.
Elizabeth se udala za notornog antisemita Bernarda Forstera i planirala je stvaranje čiste njemačke kolonije u Južnoj Americi, što Nietzsche ismijava kao ludost i fanatizam. On židovsku kulturu smatra vitalnom, intelektualno snažnom, često čak i superiornijom, dominantnoj evropskoj većini i sa gnušanjem gleda na rastući antisemitizam u Njemačkoj. Nietzscheova kritika njemačkog nacionalizma prisutna je kroz čitav njegov opus. On se izruguje ideji o nekoj dubokoj njemačkoj duši, ismijava nacionalni patos i u Zaratustri govori o državi kao najhladnijem čudovištu koje laže na sve načine. Za Nietzschea država je suprotnost individualnom stvaralaštvu i pravoj kulturi. Goebbelsova propaganda i službena ikonografija Nietzscheovog arhiva od tog antinacionalnog i antipolitičkog mislioca pokušavali su stvoriti sliku pruskog patriote i preteču Rajha. Antinacionalno jezgro zamijenjeno je kultom države. Filozof koji je duboko prezirao masovne pokrete proglašen je ideologom najvećeg masovnog pokreta u njemačkoj povijesti. Poznata je Nietzscheova rečenica da ono što nas ne ubije, to nas čini jačim, što je izraz egzistencijalnog stoicizma. To je ideja da patnja, kada je integrirana u stil života, može postati izvor snage i karaktera. To je nešto intimno, nešto što pripada pojedincu koji uči iz vlastite boli. Ratna propaganda pretvara tu misao u militaristički kult žrtve u kojem je ratna smrt proglašena najvišom vrlinom za naciju. Ono što je kod Nietzschea bilo pitanje ličnog smisla pretvoreno u ideologiju samožrtvovanja za državu, upravo onu državu koju je on smatrao hladnim čudovištem. U Antikristu Nietzsche kritizira kršćanstvo kao moral sažaljenja koji se temelji na slabosti, prikrivanju snage i poricanju života. To je moralno-psihološka analiza načina na koji nastaje vrijednost i kako nas određene vrste morala mogu učiniti umornima, pasivnima i nesposobnim za stvaranje. Fašistički režim tu je kritiku pretvorio u opravdanje za eugeniku i brutalnost prema onima koje je proglasio slabima i nepoželjnima. Genealoška analiza morala pretvorena je u biopolitički program. Umjesto da razotkriva porijeklo naših pojmova dobra i zla, ta se misao počela koristiti kao podloga za eliminaciju cijelih skupina ljudi. U poglavlju o novom idolu u Zaratustri Nietzsche upozorava na opasnost politike koja se pretvara u pseudoreligiju. Zaratustra se obraća pojedincima, svojim suputnicima, ne masama. Država je za njega idol koji treba razotkriti, a ne obožavati ga. Međutim, službena propaganda pretvara tu antiidolsku gestu u novi kult graditelja carstva i vođe kao zakonodavstva. Umjesto razotkrivanja idola, dobivamo nov idol. Filozof koji je upozoravao protiv obožavanja države i vođe pretvoren u vlastitu karikaturu, u simbol totalitarnog režima. Poznata Nietzscheova formula o tome da ono što pada treba još i gurnuti, također je radikalno iskrivljena. Kod Nietzschea to nije poziv na nasilje nad slabima, nego aforistički izazov samodisciplini. On tu misli na ono što je u nama već trulo, na navike, idole i iluzije koje više ne nose život. Pogurnuti ono što pada znači prestati sentimentalno održavati ono što je iscrpilo svoju snagu, ono kako bi se otvorilo prostor za nešto novo i nešto jače. Riječ je o etosu samonadilaženja intelektualne poštenosti prema sebi.
Nacistička i fašistička interpretacija banalizira tu misao i pretvara je u socijalni darvinizam. Parole o uništavanju inferiornih pretvaraju unutarnji zahtjev preobrazbe u licencu za agresiju nad drugima. Oštrica koja je trebala sasjeći idolopoklonstvo i samozavaravanje preusmjerava se na ljude i upravo zato gubi svoju filozofsku nit. Slično se događa i sa pojmom pročišćenja. Kad Nietzsche govori o pročišćenju, misli na unutarnje jačanje, na porast osjećaja moći, na proces kroz koji osoba postaje ono što jeste. To nije obsesija čistoćom u biološkom ili rasnom smislu, nego dinamički proces duhovne transformacije. Rasna propaganda Trećeg rajha taj pojam pretvara u program rasnog čišćenja. Etika unutarnje snage pretvara se u politiku masovnog uništenja. Metafora unutarnjeg rasta postaje opravdanje za genocid. Slučaj Nietzschea i fašizma i nacizma nije samo jedna epizoda iz povijesti ideja. To je trajno upozorenje na to kako se filozofija može zloupotrijebiti. Više je razloga koji su to omogućili. Njegov aforistički stil olakšava izdvajanje pojedinih rečenica iz konteksta. Njegova smrt na prijelazu stoljeća znači da se nije mogao braniti od kasnijih tumačenja. Ulogu je odigrala i njegova sestra, koja je kao čuvarica ostavštine uredila arhiv tako da bude kompatibilan sa nacionalističkim i antisemitskim projektima. I na kraju, tu je spremnost totalitarnog režima da selektivno prisvoji sve što može poslužiti propagandi. Možda je ipak najvažnija lekcija ova. Nietzscheova misao sistematski izokrenuta u svoju suprotnost upravo zato što je fašizam i nacizam u njoj prepoznao opasnost. Filozof koji slavi individualnost i razbijanje idola pretvoren je u navodnog idola kolektivne mobilizacije. Oštar kritičar nacionalizma proglašen je nacionalnim herojem. Neprijatelj države proglašen je njezinim prorokom. Ta perverzija nije samo nesporazum, nego svjesna strategija prisvajanja kulturnog prestiža za ideologiju koju bi Nietzsche sigurno prezirao. Danas, kada se Nietzscheovo djelo ponovo čita bez fašističkih i nacističkih naslaga, vidimo kako je duboka bila potreba za tom rehabilitacijom. Autentični Nietzsche, kritičan, složen, provokativan, ali u svojoj biti protiv totalitarnih snova ponovo može biti čitan pod vlastitim uvjetima. Povijest iskrivljenja njegove misli sama postaje lekcija o opasnostima instrumentalizacije filozofije i o važnosti čitanja sa pažnjom, kontekstom i intelektualnim poštenjem. Hvala vam na pažnji i slušanju.